Nakunoko i-Africa wa vulavula kha Munghana Lonene FM Komandlela namuntlha i Ravunharhu siku leriya ngula ra n'hweti leya ya Nhlangula lembe ra 2024 ntlhanu mina ni khalanga Pat Mathebula nongonoko lowu hi waluwa siku na minkarhi va ka hina nongonoko lowu wa siku na minkarhi hinkwayo hi tshama hi kha hi ku xikongomelo ka hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na khalanga Pat Mathebula hi leswi hi swi endlaku mingisero Munghana Lonene FM loko hi ta ka nongonoko lowu hi lava ku ta ku tanihi rixaka hi anamisa miehleketo hi tiva timhaka hi ndlela yaleyo va ri murhangeri wa Economic Freedom Fighters u voniwe nandzu hi timhaka ta nandzu lowa wa ku bulusa bamu a vanhwini lowu nga humelela hi lembe ra 2018 ku endleke yini andla leswi wo lava ku twa mavonelo ya wena a wa vulavula na khalanga Pat Mathebula Afrika na Pat Mathebula musumbhunuku ku fika ra Ravuntlhanu 12 ni nhlekani Munghana Lonene FM Mahombandlela tiso mingisero Munghana Lonene FM Komandlela hi hlanganeni namuntlha hungu ro ka ri nga i ku fika sweswi ku nga ba awara ya 10 a ndzi kuma munhu loyi a ni ta ku ni ta vulavula na yena hi timhaka ya ta mi ta tsundzuka ku vulavuriwa hi timhaka ta ni tolo hi timhaka ta ku ri xana tanihi Afrika wa vulavula a ku na ndiyelo hi nga yisaku ke eka vandyangu lava kumbe kereke liya yi nga wela hi khombo emisaveni vanhu va kolomiya ka 12 hikokwalaho ka nghozi liya ya movha se a ni se kuma munhu loyi hi nga vulavulaku na yena hi tlhe hi tivana ku loko mi lava ku yisa ndiyelo mi yisa kwihi a ku lava ku yimisa voko ku mina loko mo teka mina ni nga swi kota ku hi ku endlela ku hi va na xavomu hi nge ri ha pfuna hi ku loko va nga pfuni hina a ku na van'wana va nga ta pfuna hi hoxa xandla hi pfuna mindyangu liya kereke liya hi kota ku vona ku ntirho lowa wu famba wu fika hambi munhu o nghena fika ku mina ni nga yisa ku na vanhu va nga na matende ku na vanhu va nga na mati ku na vanhu va sweswi mi nga yisaka swoho ene mi ni twa kahle a vete va lava ku pfuniwa kambe loko ku ve mi nga kota ku va pfuna va pfuneni a va vulangi va lava ku pfuniwa anakeni loko mi pfuna munhu a mi sunguli hi ku n'wi vutisa ku i lava ku pfuniwa loko o zitwa hi nga ku pfuna o vhe swi tiva ku a nga lava ku pfuna munhu yalowo hikuva swi tiva ku ta ku hayi se na ha kombela na ha babembela ni ri ka n'we mi nga kota ku hi hlangana a hi hlanganeni hi vona ku yisa ku yini mahlweni hi kota ku pfuna kwala hi nga kota ku pfuna kona hi ta va ka hi bula na vandyangu ya nhluvukiso wa vaaki loko ni nga hoxisi va ta hi byela ku ve le ku pfuneni njhani vo hi timhaka ta miehleketo ku na vanhu lava nga khumbeka ku na vana ku na maxaka mafambelo ya varhandziwa va vo a hi wona lama kumbexana hi nga vulaku ku hano va fambile ivi swi tshikisiwa sweswo ma vo maka kona se yi languteni yaleyo mhaka leyi ni lava ku hi dzika yona laha ka hafu bila ya 12 ti nga ta ku tatana Malema ku nga murhangeri wa Economic Freedom Fighters u voniwe nandzu eka nandzu lowa kha wu tengiwa kusuka le a Eastern Cape endzhaku ka loko a hehliwile a AfriForum kambe loyi a famba na yena ku nga tatana Snyman ve ra va voniwanga nandzu mtinawu va ta hi pfuna kahle ku endleke yini kambe la ku tatwa n'we matitwelo ya n'we mhaka yeleyo khale ka holobye wa maphorisa khale ka holobye wa vutshila na ndhavuko mitlangu vutshila na ndhavuko eAfrika-Dzonga holobye Nathi muambasada wa le holobye Nathi Mthethwa va vi va hundza emisaveni hi musumbunuko ku vikiwe leswaku va hundze emisaveni swivangelo swa koho swa ha ri maveriveri se na hina hi nge ngheni ka vaveri kambe hi na leswi hi nga laka so i ku n'we mi ri yini tanihi rixaka kwala mi nga ku mi ri koho hi mhaka yaleyo ke mi nga rivali ku loko ka ku sungula ntshamo lowa commission ya dlanga Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi va vulavurile hi voho xikhale ka holobye va kombisa timhaka ta ku mina kun'wana ndzeni nga ala swin'wana ni ku hayi mina ni lavi ku tirhisiwa hikuva hi swona leswi tanihi xiphorisa ni nga ta swona va vulavurile kambe ke a hi tivi ku swa hlangana ka swi hlangana kambe hi ta lava ku n'we ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini ka mhaka yeleyo kasi yin'wana mhaka leyi nge ku karhateni i ku holobye wa dyondzo ya masungulo Gwarube a va ye a KZN va kuma ku ndzawulo ya dyondzo KZN yi le hansi ka mitshikelelo mintlhontlho yikulu ve ri va lava ku lumeka ku la mabiliyoni manharhu lawa ya nga hetelela ya va koho se xivutiso ku ta va ku loko ve mabiliyoni yanharhu lama ya laveka ku ya ta antswa xiyimo
kasi loko va kha va hi hlayela mpimanyeto va kha va hlaya yini a ku va ku nga hlayiwi ku budget se xiphiqo xexo lexi xi kona le Gauteng ku na ku chava ka ku swakudya leswi dyiwaka le Gauteng eswikolweni kun'wana swi nga kayivela hikokwalaho ku ndzawulo yi na ntshikelelo swa timali se hi mi tweni n'we angula mukuyini ngopfu loko hi languta ka timhaka ta ku ku na mali leyi hlayeriwaka lembe na lembe ku leyiwani i ya leswi leyiwani i ya leswi ku nga ri khale hi n'hweti ya Hukuri holobye inogodongwana va ta na mhaka letiya ta mpimanyeto wa le xikarhi ka lembe se na sweswo swi ta va vulavula na timali ta tiko ra hina ra Afrika-Dzonga va Reserve Bank ya Afrika-Dzonga va ri Afrika-Dzonga yi le ka ntlimbo wa ku yi mbomele endzeni ka swikweleti ra ku swi ta tika ku va vanhu va vukorhokeri wolowo va ku tlakuka ka swikweleti Afrika-Dzonga swi sule hi lembe ra 2020 ku fika namuntlha swi le ka wena ku i ta ku swi vula yini se mi tumingisela mina 60 kandisa 07443911 nangona ku Afrika wa vula ani khalanga Pat Mathebula la inga kona la xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na khalanga Pat Mathebula pamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ungene muyingiseri aku hayi no timhaka ta mphaka wa mati a Mopani ti na mintlhontlho yo tala ngopfu va Mopani va kona ku ta angula ka mhaka yeleyo kambe va angula na vakulukumba van'wana na vo va vilelaka hi timhaka ta ku hi mpfhuka va hetelela ku amoyeni ni swi tivi ku endleka yini vo va lavi ne ya hi ta ku vitana va kala kambe un'wana wa vanhu va ni swi tivaka ku loko hi va lava kuma yo mhaka na sweswi hi ri na vona se hi ta twa vo va angula loko ku ve va na ku angula va ta hi byela hi n'wangulo wa vona ku ya ampeni sungula ni hundza la ta va yi mahlweni ka leswi emakumembirhi timinete ntsena ku bela awara ya 12 mani amukela muyingiseri la tatana ringani nhlekani mi amukeleli ka munghana lone aye khala njhani pfukile mi njhani okay a khensa swinene mani ni kuma xiviko xa ku le leni mi nga yini ka xifaniso xa kahle ku endleka yini ya hi nga hlamusela loyi a vulavulaka hale i Cedric Riyana ta rhandza ku xava ta vayiri van'we no a khensa swinene tolola mi hatsanya bu Cedric nkarhi wa ku wutsongo ngopfu okay Cedric Riyana i muakatiko wa Risinga View xikan'we rhangeri na mufambisi wa khampani ya security ya Beef Security Services kwala Risinga loyi ma ku vukorhokeri ka yin'wana ya tikhampani leti ti ngheniselaku mati kwala Risinga yi vitaniwaku hi Risima JV okay so khampani leyi hi nyike rigada ni nga ri nexe ni ri na ti-subcontractor letin'wana ni un'wana contractara so kusukela last year 2024 October ku ta fika mo a yi tshama yi hola ntirho lowu mi wu tirhaka wona ma ha ri ku tirheni kusukela 2024 n'waxemu ku fika namuntlha mi nga se holaku ma tirheni a ri ku tirheni project yi sule hi August 2023 na tena sweswi vulavulaka a hi se makuma a fix leswi se swi ni kanakanisaka ku loko masipala wa hina wu tsandzeka hakela budget yi karhi yi ri kona ku a ta hela hi makumiti mati xana ke kambe loko mi ri ta ku vutisa loko hi vutisa daktara u ri pani a yi se n'wi hakela na yena wa mupani loko fonela yi va vula hi ku water sanitation na vona va ha yimele ku hakeriwa so ko va ka yiso kahle loko ya hala va kombetela la ku ya hala va kombela va mara hi xi tiva ku budget ya Risinga ya mati humesiwile na yona mara a yi hakeriwi se sweswiwani ve na vanhu va tirhaku kavanyetiwa ku tirha ku kavanyetiwa na hi n'wina mi nga se holaku ka ti-subcontractara to hambanahambana i ntiyiso i ntiyiso lexi hi nga xi i ku loko van'wana va ri va karhi van'wana contractors va va holela va hina va nga hi tirha ku mali va na yona so hi lava ku hi tiva ku kahle at the end of the day wa hina hi nga yi hi kha hi nga swi tivi ku yi ona mali yi huma ka contractara yexe kumbe yi huma ka mupani kumbe yini but lexi nga kona hi nga mali ku hina hi thole hinkwavo loko a tirha hi ta boheka ku n'wi stopa na mi twa swinene se a mi ta tsakela ku hi vutisa va mupani yini ni twa ku hikwalaho ka ni va nga ri ku makela ku hi vutisa va mupani lexi mi nga hi vutisela i ku va mupani va swi tiva ku hi vanhu hi pfukaku va tandeni lava loko tin'hweti hela va fanelaka va hlayisa mindyangu ya vona lava va nge October last year ku ta fika namuntlha
so mindyangu ya vona a yi hanyi na kuma vaholi lava nga kona na i xivutiso lexikulu lexi a ni lava ku xi tiva ku hi swi veka munhu a tirha lembe hinkwayo a nga kumi mente ni kombela mi press xa mute mi ku n'wina hi nga lo mi tshembula na n'wana mi kota ku ngisa lava va mupani va lava ku va vulavula laha hi twa ku vo va ri yini hi ndlela yaleyo a hi amukeleni vavani hi twa ri yini loko xiyimo xi te landza inhlakani mi amukela ngara lone swi tikomba ni nga ri ku swi tikomba ni milamdza yimaneni kutani ni ta ku twa ku milamdza va ri yini endzhaku ka loko hi hundila tindlela hinkwato ti komba ku ko n'wana khari thikithi swi endlisa ku vutisa vafambisi va ta mila ku sa ku yina ni va ta minete ntsena ku bila awara ya 12 na Africa wa vulavula Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe ke bya kola lava ku twa ku milawu eka nhlekani lowu a hi va amukeleni ku angulo va vulela pala wa ani ku nga tatana orders Ngoveni inhlekani khalanga le ka vanhu va vulavula no ya khetsa swinene landa tolo ku kumbe un'wana kambe kumshana hi nga hetela a hi sula ka ringani va nge ri bona ti-contractor hi n'we leyi fanaka n'waximu swi nga lembe hinkwaro va hehla ku n'we tanihi masipala a mele ku va hakeleni ivi na n'wina mi kombiwa ku van'wana va le ku mi hakeleni kahle ndle ka yini khalanga hi ve na ti-project ta ku ringana 86 hansi ka masipala wa hina wa Great Tag eka ri na 34 ya mutirheni hi kombela ku kombisa vaakatiko muganga ya 20 a hi humane ka yona ka muganga na 23 tile laha hi nga tsandzeka ku va hi heta hi le ka muganga wa Risingaveni hala kun'wana hi va kontakara va a hi ri na va hetile ntirho lowu hi va nyika wona laha a Risingaveni hi ve na 3 ya un'we u heti ntirho lowu a sineriwa wona a swi heta but leswi hi lavaku ku kombisa rona i ku nga va ku va na challenge leyi nga in terms of capacity aka contractor lava hi nga vona because ku va ku karhi ku affect-eka ngopfu vaakatiko va ri mara issue ya ku na va ku hakeriwe a ku nga ri mhaka leyi a hi ri ku yi tiveni i mhaka leyi ni yi kumaka loko mi ri ku teka muyingiseri a kota kala ni kombela va nga na ku na yona hi ta va hi karhi hi vona ku hi ya njhani amahlweni na ku tiva ku mukarhara wa koho ngopfungopfu hi vambirhi va nga sana no i te Risima JV i vurile sweswi na loko a nga si kombisa already i le hi swi tiva i mukontraktara loyi nga va na yena leswi hi pfumelaka na ku hi swi lunghisa njhani a ku nge vi mhaka ya natani masipala hi le ku tsandzekeni wa ri hi vona ku ri va hakela i mhaka leyi nga ta vona ku hi teka hi yisa mahlweni ku mali leti va nge le ku koloteni ka tona va tikuma even before contractor a heta ntirho lowu a nga nyikiwa va vula ku na van'wana nge le ku tirheni va kavanyetiwa ku tirha van'wana va hola van'wana va holi lava kavanyetiwa ku tirha miri yini ka vona na van'wana va fanele va ri ku tirheni va ku kavanyetekeni naswona vona vo fana na va tatana Ringani i mani a nga ta tihlanganisa vona ku vona ku va swi tiva ku n'we tanihi masipala mi tiyimiseri ku va hakela ku nga se fika rini hina vanhu lava nga ti-project manager loko hi heta interview hlanganisa na vo ti-project managers leti va ta ku vulavula na vo vaakatiko lava nga affected leswi va ku ri hi nga tikuma hi ve na meeting even before vhiki leri hela na vo ma pfumeleriwa khalanga na muhumelerisi ku ka nambara ta mehe va kota ku endla follow up na mehe hi kota ku vona ku lexi xa lunghisiwa ku ri leswi vula ku vatirhi lava va nge le ku tirheni va nga heta lembe hinkwaro milandza n'wina tanihi masipala a swi fikanga ka n'wina ku na vanhu va nge le ku heteni lembe la va nga se hola lava kombisa khalanga ku loko ni ta laha moyeni a ku nga ri mhaka leri a hi ri ku yi tiveni then leswi hi swi tivaka ku ka project leya Risingaview ku ve na mintlhontlho yo tala ngopfu stoppages ti ve ko some point ku va na ku nghenelela vatirhi va lava nga le ka project management unit na MNC loyi a nga responsible for infrastructure
va ya va ndzi mende ya xaka leti wa vulavula Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula musumbuluku fika ra lemtlhanu 12 ni nhlekani Munganene FM makombandlela so mingse ronga lona na FM makomela se ntshama mta Australia ringani mi byela na mabunda na van'wana kwa haiko va mupani veri n'we ti hlanganiseni na vona ta mi nyika nambara ya vona hi ndlela ya tana orders oveni vo va nga ta famba na n'wina va mi komba ku swi ndisa kwihi kambe mi nga kavanyeti ku ntirho wu tirhiwa a ku tirhiweni ku ndlela leswi hela vaaki va lava mati se swi ta vula ku na n'we mi ya byela vanhu van'we va lava vilelaka ku hayi le ku holeni ku hayi se swi fike makwenu manene mavoko lamanene i ma mina na matatana orders ngove leswi mavoko mambirhi lama mi nge endli ku mi nga swi nge endleki se swi le mavokweni lamanene sini rara ku lava nge le ku tirheni vakini va tirha ka endlela ku vaaki vo va kwala risinga na vo va kuma ku hi laha va nga tshembisiwa kona milambu ku nghene kulukumba wun'wana tolo la a ni ku kumbexani muhumelerisi va ta va ri na xona xitwebu lexiya kambe ni tshemba mi ta mi swi twile a hehla ka yin'wana ya ku tanihi masala mhaka ta mati ti le ku ndleni mhaka ta vukungulwani ngopfu loko a swi kota ta hi lamulela mi angula mu ku yini tanihi masipala mi vona mhaka ya n'wina yi kha yi famba swona ku pima ku hayi leswi miyingiseri a ti vulavulela a swi na ntiyiso ndzeni swona Khalanga a masipaleni wa Mopani a xi na ntsena leswi humelelaka na swo biha swi va swi karhi swi humelela hi va hi karhi hi pfumela minkarhi ya ku tala ku mhaka ya mphakelo wa mati ntlhontlho swifundzankulu xa hina xa Mopani mara swi tele ngopfu na swo leswi ngopfungopfu ka ku va hi karhi hi njhani xiyimo xa mphakelo wa mati ti kombisa Khalanga in the process ku ri na vanhu lava mi kuma ku va va karhi va ringeta ku va va karhi va ti advantage ku va hi onhela eka ntirho lowu hi kha hi endla ku va na nkarhi wun'wana a hi nga va hi tile na ka moyeni hi kombisa ku a mugangeni wa lulekani hi tesi wun'wana hi ri na mithini hi hlengekana na vaakatiko va yima va kombisa ku na mutirhi wun'wana loyi a le ku ringeni ka ku pfalapfala mati ku mati ya xavisa hi tiraka va ku ri mutirhi wa hina hi ve hi teka magoza ku va na investigation leyi nga endliwa u caciwile leswaku swi teko hi karhi hi vona lava mi karhi mi va Khalanga ku yingiseri loyi a nga nghena tona vulavula ku sa hi mali ya ti-whole operators mhaka ya ti-whole operate Khalanga a hi mhaka leyi yi ngolo ta hi ta kuma from swiyenge swin'wana kumbe AG i investigation ya hina ni mala internal criminal audit unit yi nga kuma ku na vanhu lava le ku kumeni ka mali karhi va yi tirheni as bolo operators executive mayor ni le va vulavula yo yi le mele ka DCTV va vulavula yo ku ri le tekeni magwa ni vulavula na swilo leswi already masala yi na 3 at Cape yi nga pfuka jenge xa ti-hops hansi so hi swin'wana swa leswi hi va ku hi karhi hi ri ku endleni ni nga hlaya titala leti hi nge le ku ringetiwa na tona leti va nge le ku ringeteni ka ku va va karhi va onha ntirho leyi ya kahle loko karhi wu yi endla na masipala leswi hi nga sweka ximfumo hi leswi swi vulaka ku n'we tanihi masipala mi le ku tirheni hi matimba ku lwisana na lava va vonaka va kha va ri ku hoxa xandla lomu a va fanele va hoxa kona ene ku na vumbhoni Thanga loko no ringeta ku mi kombisa kusukela kumbe teka malembe ya 5 lama ku hundza hina a hi n'wi vitanaka ku ri supply chain manager laha hi swaku swo swa thendara ende swi va swi karhi swi hundzanyana emavokweni ya yena swilo leswi na n'wi hlongorile le kaya loyi a nga nghena a fa yena na yena va na n'wi leswi ekaya hi le investigation it's going through a disciplinary processes ta va ka swi tiva Khalanga ku financial officer swilo leswi u le hayi na investment disciplinary hearing le angele yi fambeni leswi swi vula vuyimiseri lebyi nga koho aka level ya business council ku na leswaku va karhi u tibasisa aka swo hinkwaswo leswi va ku swi karhi swi onha mintirho leyi va ku yi karhi yi endliwa mintlhontlha koho Khalanga ya mphakelo wa mati and all that but ku tlhela ku ri vatirhi va hina lava va lava ku teka ti-chance in process and hi ringeteni ku hi matimba for instance vona hi n'hweti ya Mawuwani le na un'wana wa varhangiwa leswaku ra ku timela
a swi teka diesel leyi fanekele yi chela timbo ta tiyela mindzilo ta chela ka movha yena leswi lava ku tsumiwa u tshike ntirho mara investigation yi yini ta pfuna ku ri u ta hetelela boheka ku vona ku wa tihlamulela ka swilo leswi ku swi endleka so va lela ku ringeteni ka ku teka tichanda va nga ku yi pasi ku thyakisa vito na ku onha migingiriko leyi hi va ku hi karhi hi ringeta ku yi endla ka masi va n'wi swilo executive mayor ka Tomu ka Nkuri laha hi nga lwisa tiboholi vaakatiko va le ku kumeni mali so migingiriko yi kona leyi ku endliweni mara swilo leswi tirha hina van'wani va karhi va swi endla ku va va karhi va hi onheka nemetwe tlhelo rero mi nga ta na rona khensiri swinene ka n'wina ku tingeta va komba ku hundzisa swin'wana leswi hi nga ku nga ri swi na nkoka hikuva loko muhumelerisi va hi raha va kombisa ku hi fanekele hi swi vulavurisa hina mintirho hi karhi yi endla hi masipala ya ku aka ti-toilet ka leswi mali ya ku ake 19,880 hi sungurile so nkarhi ya ku tala hi hlangana na ti-problem ta ku vaaka loko se ti-projectile after tin'hweti to leha va sungula ku contractor u fambile a nga yi hakelanga hi lava ku kombisa ku loko immediately loko mucontractor a heta ku lama goji a fanekelanga va teka tin'hweti timbirhi va nga vulavula hi ya mahakelo ya vona because masala wu va wu karhi wu hakeriwi nkarhi wolowo loko va ze va vona munhu loyi a teka tin'hweti timbirhi ku nga hakeriwanga a va na hina painful up because van'wani va ta ka hina loko mucontractor a hakeriwile na ya retention se hi hakerile leswi hetelelaka swi hi tikela ku va hi karhi hi follow up munhu ya ku tala a swi kota ku ri no okay ankatla ka tiva va ri ku pfuleni ku tela magoji na u ya teka mali ya wena a ya hakeriwa tanihi mucontractor hi hakela engineer ku ri ya hakela ku vaakatiko lava tirhaka vaakatiko va nga tshami ku leha va heta n'hweti va heta tin'hweti ku nga ri ku hakeriwini va vutomi leswi hi lavaka ku kombela swona fana kota ku va hi karhi hi lunghisa timhaka ya hi ku i ntiyiso ku ri loko va ku va hete khumembirhi ma tin'hweti va nga ri ku holeni loko a ku londliwa xa n'wanchumu a hi ta vulavula sweswiwani kumbexana swi tshamisekile va ka va semeri va nga heti tin'hweti timbirhi va nga se kombisa ku heyi na haleni a hi le ku holeni ku endlela ku swi kota ku tikomba ku impela swo va ku hlweleni hala ka masipala kumbe hlweleni hala ka muthori wa vona ya nemetwele milano n'we na lona FM xiyimo va ku vakulukumba lava ta hi ku aka leyi hetelelaka xiphiqo hi loko van'wani lava a va fale va tirha va nga ku tirha hi ku van'wani va ri vo nge pfumeli ku tirhiwa hi ku a va hakeriwangi se lavawani ni tshemba va ta landzelerisa ivi huma ka yona hi ndlela yaleyo sa hi ku timhaka leyi hi nga komba hi yona nhlekani lowu hi komberile leswaku a hi buleni hi languteka timhaka ta ku emisaveni ka holobye na Mthethwa kumbe Masada na Mthethwa hi vulana nakambe hi timhaka ta ku nando tatana Julius hi kambe ka le vulavuriwa kumbe mpimanyeto va ku sweswi ku fana na nxungeto lowu nga koho ka ndhawu leya dyondzo ya masungulo a Gauteng ku van'wani va vana va nga hetela va na nxungeto ku va nga kumi swakudya hi mhaka ku ndhawu leyi le hansi ka ntshikelelo wa timali njhani ku vanhu lavawani lembe va hamba ku hi le ku nyika mpimanyeto vo va hi rambi kambe va va twa va ni nchumu mhaka va kha va endle mimpimanyeto yo senta ri teka riqingho rero hi kota ku twa angula mukuyini kambe sweswo hinkwaswo andaka leswi xikongomelo hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena a hlawula na kalanga phepha sweswo mingisero mugana mi khume mune ta ku minute ntsena ku nga si ba awara ya n'we hi ndlela hi wo sungula mingisero hi loyi nhlekani inkomo ku va mavhulandlela mpfuki bali pfukela khensa swinene xitlango loko mi fikile n'wina mi ri yini ndhawu ta titeye magitarata olufile leyi nga yiwe Eastern Cape yi khumba kumurhangeri wa EFF nkulukumba mayi xo sungula ni chavelela ku Mthethwa loko va lahlekeriwe hi holobye a nga yi tirhi atikweni saveni i wo chaveleriwa hi nga vulavuli swo tala hi ku yena a nge ti hlamuleli hambi miyela a hi fanele hi vutisa a ri kona a ta kota ku ti hlamula na Mthethwa na tiva va va muprofita ku loko timahura tanihi murhangeri kumbe prayer Gauteng ku tata loyi a ri kona panyandza leswi va bya yena leswi endlekile se ni vulavula vanhu swa kahle munhu loyi a fanele i na vapheta va nga vanghana va yena na vanhu va mani okay magistrata Oleferi va vula va fike hlamusela ku hayi nandzu lowu wa nkulukumba lema wu kambile osoto to ringana 15 wu tlha wu famba lembe na nkombo kambe va fike va vona nandzu eka ti-charges leti va nga hinkwato hi ku vona ka mina hi ku hlula hi hatla kumbe ku hatla eka judgment leyi nga humelela East London i mhaka tsakela hi swona ka non'wana wa n'wana swivala
loko munhu a lava xibamu a tirhisa xibamu a ya koxo i lava xibamu swa va n'wi byela ku xibamu xi tirhisa ku yini kumba malini va nyikiwe xibamu hi munhu wa vona a nga Neymar xibamu letani na va ni mi nyika loko ni mi nyika xibamu mikenele yana na n'wina a ni teka xibamu lexi duvuletela moyeni xibamu xi duriwa a xi tirha loko duvuduka laha ku nga hlayisekangiki se ko duva a hi tlheleleni n'wina mi tirhile hi swibamu na swona a hi tlheleli ka milawu ya swibamu xibamu xa n'wina nyikiwa mina no he khalanga hi nga khomi xibamu liya milawu ya xibamu a yi pfumeli na swi xaxamiwile ku mi huma kwalano kumbe ta mi za ni mi nyika xibukwana n'we ni ta mi lava loko mi lava mara xa nawu xi nga ka Fire Arm Control Act 60 ya 2000 loyi amene ndlela ku komba ku a ti nyika swi fanele swi xikolo xa rero swimhandzani xibamu a xi nyiki xibamu hi xiphorisa futhi xi tlhavuriwa i penal payment xi nga SAP 108 se lava a va nyikana hi tindlela a ni tivi kumbe a khoma lani la tena hi wa lima eka xibamu loyi ni vula Neymar hambileswi yena Neymar va nga vonani va vonani hi ku i chacha wini endhawini nga faneliki se swi vula ku nandzu lowu a wu pfuriwile a ku nga ri na nandzu a wu pfuriwile endle munhu xibamu hayi ko AfriForum a yi ndlange leswo AfriForum a na yena nkulukumba malima sweswi a hi ku aplane ku nga vi ku yena lowu nyika xibamu wa yena eka man'wana hi xinina laha hi xiaveri noyi a nga karhati ku huku ta tlhavu ya futhi se AfriForum malima hayi mi ta seketa kahle sivara na milandzu yi le nga pfuriwa AfriForum va pfulela va malima i april wa april se swa vongete i hlohla madzolonga ambelela risimu leri nga ta ka nga ha ringeti la moyeni sivara loko mina ni ya pfula nandzu lexi henge ni ku ni phela pet khalanga khema n'wina ni ya mi pfulela milandzu hi ku mi ni kombe hi xibamu ni na mbhoni ya mehe na mbhoni ya mehe loya u ni nga kumbukangi laha a nge vitani ku ta viteni wa lava ni nga va kumbuka ka A1 va nga timbhoni tani na n'wina na miselelo wo karhi loyi a mi ri na yena mi ta vitana mbhoni ya n'wina hikokwalaho loko vula na va mi vuti va nga si mi hlayela xitetimende tsala ku mina mbhoni khalangake ku mi nga ri na mbhoni swa tika nakona le ku va xava kahle va majistarata hi ku a mi na mbhoni nkarhi wun'wani mo makelela ku swilo leswi swi ko kumekelela se leswi a kokwani le mali leswi va swi ndla ku nga tala vanhu emdantsani a ku ya tingela malembe mantlhanu se swing rank mi lava ku tiphina hi kona loko mi ya mi ta ro tshuka va komba na lava tako ku halaya swi loko i twa pongo ku ti edrum wena tindlela ta wena ti nga twanana na pongo i nga yi hambi ku ri cricket nene ku hi tlangana lembe sivara ku na milawu ku swi nga chasiwi swa khomeriwa leswi se na lo anga wendla lo ya nkulukumba leyi famba kwala ka 15 wa malembe hi komite nanto wa xidoktrina xa pona swi nga ha competition mbirhi na lexi xi tivaka hi nawu auto swi nge endleki tshika loko a ta tshika a ta lava ku va na bamu i ta bikeriwa ku a nga fanela khoma xibamu ka swi koti ka section 1 ya 2000 ene munhu tili loko a rhula la sivara loko mi khomuli mi tikhoma mani hambi mi nga tikela hi bulile hi ku ya hi premier le ni khoto mi va remote wala tirhisiwa leswi na vana ku ni tichi khoto mi nga va ntli ku rhala khoto mi dzika hi ku hleketa loko munhu a ku a nga yi charge la vulavula la ka a court of law ku na ti-recording laya mi ta fana na nkulukumba Zuma nga tshama na a ngi yisa jele loko maphorisa va ku a hi fambi jele a ku ngiyagula inkomisiwa 100 000002543 a swi tlhelanga leswi swa mathikita ni va ri Xitsonga Music Awards ya vumakumembirhi yi kwala nyongeni mathikithi yo sula early ticket makona a compu ticket hi nxavo wa le hansi wa 150 rand ntsena tikumela wena sweswi ve ri ku na nhlayo leyi pimeke se tiyisisana kumbe ya kumela ticket hi ta hlangana a Thula Mashi Stadium ya se hi malawa mathikithi va ka hina famba mi ya xava mi kota ku mi va xiphemu xa ku na tinqambi ti nga ta va ti ka ti tlhomiwa risiva hi swikuku vo mhaka ko mathikithi lama i xavela ku i ta va xiphemu xa ntirho luwa loko tinqambi ti ka ti tlhuma hikokwalaho ka ku va ti tirhi kahle kumbe hi matirhelo lama ti nga ta va ti tirhe wona hi ndlela yoleyo i nongonoko Afrika wa vulavula ka mugana lona makhoma ndlela kele n'wana mingiseri lo nhleka ihlekani butete to mina hi pfukile n'wina minji hayi pfukile a kenza butete mene lava ku nghena ka leyi ya ka minister Mbeto ya na ku twa tatana Mthumbi va kombisa ku hi ku ya hi Xitsonga a swi pfunyeli ku ri loko munhu a hi siyini hi nga sapetela na swin'wana na swin'wana so mina hi ririmi ra mehe
swa pfumeleriwa. So a nga va ku kombisa swibudelete. Mina rifu ra nkulukumba luya ni ri fananisa na ra Gavin Watson. Ma n'wi tsundzuka nkulukumba loyi. Loyi a nga fa hi movha liya va ku i n'wankumi kambe movha leyi nga n'wi tekela vutomi yi ri to ti xaveriwa hi hina. Ntiyiso. So swa misaka luwa swa tikomba ku ri laha South Africa swa endleka ma vona. So rifu ra Mr Mthethwa mina ni ri fanisa na ri na ra va Thabo Bester ma vona. Hi ku ya hi mehe i kungu leri va koho hi ku ringeta ka va ku pfala vumbhoni lebyi a swi fanele byo huma ma swona. So mi vula ku se ku lowiwa hi rifu la kumbe n'wina ma pfumela ku va nga va hundze emisaveni kambe i mhaka ya ku mi ri yini na ku va hundze emisaveni a ni pfumeli Butheta. Lexi ni xi twisisaka ku xi nga ta endleka laha Butheta ko va timhakeni ta ku va ta kumeriwa ndhawu va tshama kona ma vona. a ni ndhawu leyi va nga kumeriwa a va ri France. Mi lava ku maphorisa ya furwa mi le ku lavisiseni ka yini sweswi? Mi le ku lavisiseni xikukwana etlela vurhongo hi leswi mi hehlaka swona? Hi ku ya byeriwa hi byela hi minister vo Lamula yo byeriwa cause hi ri laha ka swi tivi vumbhoni va nga ringeta tindlela tin'wanyana leti va nga ti endla ku ri hi nga ta ka hi nga swi voni mara hi ku ya hi mehe nkulukumba luya a nga hi siyanga ko va ku loko xikwembu xo va hina hi hanya leswi ni swi vulaka mi ta swi vona nga ri khale Butheta. kambe loko ku ve hi mpela ku tumbetiwa vumbhoni ku va ku tumbetiwa vumbhoni byi nkulukumba luya vito ra hi ri tshayiwile le ka ntshamo luwa lowu nga koho sweswi. ku va ntshaho wa ku yini a ni ve lo tshava va ku mina a ku ri left Mkhwanazi va kombisa timhaka ta ku vo oneriwile va yi lava va tshama kona a Waterkloof va fika va kuma ku ku na van'wani va fika va byeriwa ku mi nga ndli yini ka sweswo swi ku ya hi sweswi va nga swi hlamuserisa swona lahaya ka ntshamo luwa. Se kusuka kwalano i yini xo dlayisa kona a ni vo to vuya na vo va tisa tlhelo ra vona ivi hi kota ku loyi a nga na ntiyiso mani. I ntiyiso a ni ngo ma swi vona na vo va Mr Tunu a ko va leswi swi chavisaka eka nkarhi wa sweswi mara loko ku karhi ku tshamiwa ku karhi ku vekiwa Butheta swa chuwisa ende swa tikomba ku swa ku tala swa ha ri ku tika. Mi tiva ku hi ku ya hi mehe ntshamo luwa wu nga koho wa ku lavisisa loko a wu swi a ni tshembi na le ka kota ya woho hi sade hi sungurile ma vona ya lo sungula. So mara ku na swa ku chavisa swinene leswi tikombaka ku ri hi ri tiko hi ya andzeni ka swikhwama swa makhamba nkarhi wa ku leha ma vona. Loko va ka va vulavula ku ntshamo lowu a wu se ya kule lava a va kha va nyika vumbhoni tolo a va fanele va ha yisa mahlweni vumbhoni ku vikiwa leswaku a va pfukangi. Se ntshamo lowu a wu vangi kona namuntlha wa khomixini liya ya madlanga hikokwalaho ka ku va nga pfukangi. Leswi na swo swi hetelaka swi tisa swivutiso swo tala kusuka ka vaaki. Kambe hambiswiritano 0860 002 543 a hi amukeleni loyi hi twa ku angula ku yini nhlekani. Mi pfukile Butheta. Buto mina hi pfukile n'wina minjhani? Hi pfukile. Khensa. Ni kombela ku angula na ku nyika xitsundzuxo aka liya ya khombo leri nga hi wela ya nghozi ya thekisi kwahala Tiyani. A yi nga weli kona ka tinhlokomhaka kambe a yi nga weli kona ka tinhlokomhaka kambe hi mhaka ya ku mingenini na ku sweswo mina swi le kusuhi na mina ngopfu swa ni vava swinene. Se loko ku ri na munhu loyi a lava ku tisa tlhelo rin'wana leri ni nga ta hi yisa kun'wana hi yo mhaka ni nga mi nyika ku nkarhi yana ni mahlweni. Na khensa Butheta. No ka ni nga tivi kumbexani mi nga va mi swi khumbile hikuva a ni ri sweswi ma swi tiva ku ri ku na vutsotsi byi tele ngopfu lebyi byi humelelaku and especially kwahala ka ti-social media vanhu va nga tirhisa nkarhi lowu ku tikuma va karhi va scama vanhu. Mi kuma ku ri munhu ya create timhaka ta ti-account leti va swi postaku ka ti-Facebook nkarhi wun'wani va tirhisa swinepe swa n'wina hi ku swa kumeka ka ti-social media va ku account number hi leyi vanhu va tikuma va karhi va ri na ku nyikela
mi kuma ku ri va nyikela ka tindhawu ta rhongo va nyikela vanhu lava va ku endleni ka vukhamba va endla vutsotsi ndlela yaleyo se a ni ndlela ku kota ku na ku va mi ku tsundzuxa ku ri I tivi ku ri maendlelo mi ya ku ta va na maendlelo lama mi nga ta va endlisa xona ku ri ku va na vumbhoni byo khomeka hi laha swi nga le ku tikeni kona na sweswi a mi twana loko ni sungula ni ku a ku na loyi a nge le ku teni a hi komba ku hi ta yisa ku yini mahlweni hi ku lava mhani lava vona ngopfu a ni lava va kereke ma vona loko a ko ta va kereke sweswi va fika va vulavula va ku hi hina va kereke hi ta ndlisa leswi a hi loko ku ri ku mi lava ku pfuna ndlisani leswi na leswi na leswi a swi ta olova ku tsakela ku kona ngopfu ku kona na kwala ni nga kona ni twe vanhu vo tala ku ri va swi rhandza kambe vo tshuka un'wana a swi khumba a ku kambe ku nga tshuka munhu a tirhisa nkarhinyana lowuwani ku tikuma a karhi a endla vugevenga bya ku va a scama vanhu mali yi karhi yi hoxiwa ka yena swi nga tiveki ku ri vanhu va karhi va tiva ku ri va hoxa mali yi ta fambisa leswi ku tikuma yi fikelela lomu yi fanele ku yi fika kona ntiyiso ngopfu mina ku fika sweswi a hi se swi tiva ku loko vanhu va lava ku pfuna va ndlisa ku yini loko se hi ta swi tiva hi ta mi byela hi tlhe hi swi vula kahle kambe tshamani mi ri endleve ku a hi se swi tiva se vanhu va nga mi scam mi nga pfumeli swetana na hi ta tshama ka hi swi hangalasisa sweswo ku na loko munhu o tshika a vone kun'wana ku katsiwa na vito ra mina a ni hatli a ni byela tinomboro ta mi vanhu vo tala va na tona hayi swa khenseka botheta mi ri na mahumani kwala ka mahatlana makwavo ni khense ngopfu xitsundzuxo xexo xi na nkoka swinene inkomo a hi tweni ni wo hetisela hi nga se ya mahungwini ya misava ya awara yan'we a ku se va na akhawunti leyi na hi tivaka a hi tivi nchumu hina hi ku hi lava va kereke hi vo va nga ta loko va nga se ta va kereke swi vula ku a ku na nchumu lexi hi xi endlaku hi mi ngo vona n'wina tanihi vaaki ku mi ya pfuna njhani kwalaya a hi hakeleni n'wana mingiselelo nhleka Aye Kalanga. Papa. Minjani? Hi pfukele hi nga vona papa. Hayi xikala vito. Inkomo papa. Ya a ni la ku hlamula leyi ya Julius Malima man. Ya. Ku ri a ni kombela ku hi ti hleketa kahle loko se papa lava va nga nghena va ku vo kombisa estimation ya charge ya ye yi nga fika ka 15 years. A ni la ku ri ne hi nga swi rivali ku phela munhu loyi a ngo lo duvula munhu. Na twala? Ni mi yingiseleni ni la ku twa ku swi nga leswi a nga duvulanga munhu phela a ni la ku estimation ya ye hi nga ringeti ku estimate ti-charge as if u nga ku u duvule munhu kasi lava va nga duvula vanhu va kuma ti-charges ta over 5 years njhani loyi a nga duvulanga munhu mativa ku ze ni nga va kanetangi lava leswi va nga swi vula hi swona hi mhaka ya ku mutivi wa nawu va vule kahle va ku xigwevo lexi fambelanaka na milandzu leyi xi nga suka ka swi khedzakhedza swa ku swi fambisa ku xi suka ka malembe ya 2 xi ze xi ya fika ka malembe ya 15 hayi khensile ikovuta khetsa xikalavito a ku na loyi a nga ya gweviweni malembe malama a ni nawu wu vula sweswo loko munhu a voniwe nandzu ka nandzu lowu xigwevo xa ku xi suka laha xiyala kambe sweswo swa ha ri kule ngopfu ku ta va na tiaphili ku ta swa kule ngopfu sweswo a mini mahungu ya awara yan'we na mixo Justice Mashinzi eka Malamulele eka mfika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Makombandlela xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi nhlekani lowunene Khalanga na muhumelerisi ni kombela ku nghena ka liya ka nkulukumba mthetho mina hi mavonelo ma mina loko ni yi landzelerisa kahle ni vona nga ri ku na xandla xa munhu la hi ku twa leswaku nkulukumba loyi u sungule a nyamalala before a ta kumeka se a hundzile a wile ka xitezi lexi a nga wa ka xona ende sweswo hinkwaswo swi ta endzhaku ka loko na vito ra yena rin'wana ri vuye ri kumeka ri khumbeka kwalaha a xikarhi ka commission leyi nga kona so swi komba ku lava va nga va ku na voko va swi tiva ku ri ku na leswi a swi tivaka so va zama ku lahla information because
ku na leswi a ta ku swi humeseli so swi na voko ra munhu leswi Khalanga inkomu rixini malume na muhumelerisi kwalano mun nghenanyana ka leyi ya malima malima malume hayi ku va ku hindzerisa nawu ku ri veri va n'wi vona nandzu ku ri ta vela khota a ta kota ku gweviwa swi ta tshamisa sweswo a kha a vuyela khota la ku gweviwa i ta hela la nge gweviwangi mara loko wa mina xikhayima mbuti ni namuntlha ni kume life sentence a swi ni nga ha tlheleli kona kwalano so ntikelo a vanhu va tipolitiki wu kulukumba ngopfu ene va na freedom kahle va ndla hi ku rhandza va swi tiva ku ri ku hava lexi va nga ta endliwa xona mara anyway hi ta twa hi swona loko a vuyelela futhi mara na hlambanya mina ku ri a nge gweviwi ku ri a tshama khutsweni never swi nge humeleli sweswo inkomu ni Mr Khalanga na muhumelerisi na vayingiseri mina ni hlamali loko swilo swi karhi swi xota kwalomu swikolweni na swin'wana swi swa ku fana na mati swi nga ri ku lungheni minkarhi hinkwayo va endla budget speech mara a ku se tshama ku lungha nchumu xin'wanyana lexi mina ni nga xi endleku siku leri va vulavulaka hi budget speech a ni yingiseli swantswa ni ti tlangela tinghoma kumbe ni ti khipa busy hi ku endla swin'wana hi mhaka ku na swi tiva ku loko va endla budget speech vo hi hembela hinkwaswo leswo tala lexi va nga hembeku i ku byala byi ta tlakuka fole ri ta tlakuka swakudya swi ta tlakuka na midende hi ku hambanahambana ka yona hi swona swi kumekaka swi ri ntiyiso leswin'wana i mavoniwa hinkwaswo a ku se tshama ku lungha nchumu a va se tshama va vulavula hi timali ivi ti huma ti lunghisa mapatu va vulavula hi timali ti huma ti lunghisa mapolo i mavoniwa ntsene inkomu N'wamahlawuli a Meadowlands Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela xikongomelo ka hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Matebula sasa mintsero Munghana Lonene FM ikhume n'we timinete ntsena ku bila ora ya 13 ntshamo luwa wa commission wo ka nkarhi lowu nga tivekiku hi mhaka ku veni loyi a fanele a nyika voni i kombisa a nga titwi kahle ni swi voni ku swi nge kule mhaka ku va vonini lieutenant vandla yini loko va fika na a va pfuli munhu a va nga xo swi nga va swi vula yini kambe vakongressini va mundzuku va titwa kahle ku yiwa mahlweni na ntshamo kambe i mhaka yi fanele yi langutisiwa ku xiyimo yini vanhu va hlayeke ku fika kwihi ngopfu mboni hi ku loko mi xaxameta mavito ya vanhu mi kuma ku big 3 ta ha jikajiki tivi ku va tiyimisele yini big 3 kwala va nga kona ngisa phela ku movha ta munyunyuti ti tala munhu wa ntsena swa tsakisa a ngo swi tshika phela va n'wi susa va handa ta ku va n'wi susa nomo va n'wi susa n'we kambe a ni vuli nchumu kambe no va fikile namuntlha va fika va mani twi kahle ni tshama yima a swi tivi ku ta yisiwa mahlweni mani rini vete va hi byela kambe vona lava tirha na vo vhiki hinkwaro se meta meta namuntlha va hi byela ku a kahle hi ku munhu hi loyi te na xibamu loko a ta na xibamu lowun'wana a xi teka ivi a ku phapha khoto yi nga vona vula hi nga vula se veri a nga ta phapha na nandzu loyi a nga ta na xibamu a n'wi nyika a nga nandzu ku endla va timawu a hi tlheleni ka advocate Ntsako Baloyi sela mhaka leyi va nga ku sukusela hi munhu advocate nhleka na rona a sunguriseni kwala ka tolo mi nga vula kona swilo leswi ta na lima na tatamana swi na n'wini ya khoto yini Okay, but I think that okay, so at least you were a physical I can say. God for that was so then you want to be the man. I go to 4 and 6. So you go a manaka so so capital mingi one each win. Lo I totally mama is and car. So ala and car mababu na nduka nkwayo ibe nimna Sushiyo kumba anga ka library abo a number 4 na number 6
Swi nga hlamusela bothete ku i timhaka i kuma xibamu kumbe xibalesa i kona i ri na vutihlamulerisiwa kwini i xirhisa ku yini i xi tirhisa hi minamelelo i duvula ka public area na ku vanhu fanela ta ti kombiseni ku ri leswi swi nga hi na malima a swi fanelangi a va fanele va duvula ka public area va khoma xibamu hi ndlela yo xungeta vutomi bya van'wana leswi sweswo swi nga endla ku ri va vona na a nga vona nandzu kahle leswimbirhi lexiya xa namba lexiya i ta hikwalaho ka ku ku langutiwa nawu lowu vuriwa ku fire contract a hehliwa hi ka section 20 section 3 leyi nga ta ku ri loko i ri na xibamu i fane va na vuhongwana ku nge vutomi bya van'wana vanhu kumbe swi nga di property vanhu va aka risk so leswala ku ri loko ya mhleni na case ya xona a xi ta n'wi fikelela sweswo ya ku ri tatana ni mali a hlulekile ku tlhogomela ku ri loko va ri na xibamu vutomi a byi xungetiwe ela ku ri number 4 number 6 sweswo hi vona va nga niketa kumbe malima ya xibamu a ku niketa kumbe malima xibamu a ku ta mhaka ya ku i nyika munhu xibamu hi leri nge yini i na license i na mfanelo i na lunghelo ra ku a va na xibamu xe i n'wi nyikela ku ri swi ta ku yini a ta endla yini se na sweswo swi tikona mfumo wu tindlekini ku prove ku ri loko Snyman a niketa mali ya xibamu i system no kambisisa leswaku ta ku ri malima na mfanelo bendele u khoma xibamu so i timhaka ta ku loko ri ku prove ku xekini sweswo to i fane a va kambisina ku ma malima va na license kumbe se swi komba mfumo wu tindlekini ku fikelela ku kombisa ku ri a va burhan'wana ku kamba swo fana na sweswo so hikwalaho Snyman a nga vonangi nandzu ka xi ri na yena xibamu se loko xi ze xi endla hinkwaswo leswi tatana mani wa ku nandzu ka swona a xi ri na tatana Snyman se swi vula ku tatana Snyman a va hlayisangi xibamu xa vanhu hambi ka vo lo tekeriwa hambi vo lo va nyika hambi vo lo a va xi hlamula a va xi ta hi swihi leswi nga va ku swi kavanyeta ku va nga voniwi nandzu ka xiyimo xa muxaka wolowo ko tala ku langutiwa vutihlamuleri bya munhu loyi i n'wi nyikaka xibamu so a hi swi tekeni loko ri ku a ti nga ni bula na kokwani kindani lawani before mini va ni ta hala ka n'wina va ku mara a swi twala swi nga tshamisekanga mina loko no teka xibamu xa mina ni nyika n'wana ivi a ya duvula vanhu ta nghena nghozini se nhlamulo i ku ri loko ri ku i n'wana a nga na vutihlamuleri loko ri n'wana ntsongo a nga tivi nchumu xibamu ene swi obvious ku a nge vi na license ya xibamu se mi ta nghena khotsweni so sweswo loko hi vuya ka hala ka tatana malima i munhu ntswaki so ku ri Snyman ku ri i ta tivisa ku yini ku ri tatana malima a nga na xibamu hala tlhelo i mutirhi kumbe i employer leyi nge tisa xibamu xexo ku na leswi ni lavaka ku swi endla so Snyman i n'wi nikete xibamu Snyman ku i kambini ku malima na license sweswo swi fanele swi puruviwa a khoto xa vumbirhi ku ri nkosi kulumba malima mihleketo ya vona mihleketo kumbe mianakanyo xilungu xi tlanga swa karhata but mental capacity botet is he staying enough va capable enough emihleketweni is he healthy is he sober mind kumbe se leswi nkulukumba Snyman a va fanele va swi langusisa loko ri va ku lo kuma ku ri kulumba malima a va ka sober mind a va healthy mental status ku na insanity yo karhi a va ta va voniwa nandzu ku society ku i mhaka section leya 120 leswi kambisiwaka sweswo ku munhu loyi nga ku xibamu i na vutihlamuleri i rihanyo ra yena i hanye kahle kumbe sweswo loko mo kamba i tatana malima mi ta swi kuma ku ri i munhu la nga hanya kahle emiehleketweni a va pengi a va na vuvabyi bya rihuhu a va vabyi emiehleketweni and so on sweswo leswi a swi ta landzelerisa ku ri kuluma Snyman va hehliwa ku i nyika njhani munhu xibamu u swi tiva kahle ku ri a nga na vutihlamuleri a hi tseleni hi yihi minyangwa leyi nga pfuleka loko lowu kha wu pfaleka website ti ya ku yini swinyawula ndhawu leyoni mavona na leswi swi heta matimba loko lumba malima va yima va tlhela va vulavula ka va khoma mic va vulavula public ni pfumeleni ku hi ndlela yin'wana va sanda magistrate va n'wi vula ku ri va dyondza nga dyondzekangi sweswo
sile ku pfaleni minyango yi ku swi nyawula ku ri loko se ku ta tlheleriwa le hi ti 23 ta January ku langutiwa ku ri xigwebo xi fanele xi ku yini swa ku va tikiseleni sweswiya mbulavulo lowu va nga wu endla wa ku ri magistrate a nga competent a nga koti no hlaya swi na vu racist va pfala nyangwa wa ku yini wa ku ri xigwebo lexi a va ta hehliwa hi xona a hi languteni yona 15 years loko ri ku va fane va gwiviwa 15 years yi fane hungutiwa to 5 years 2 years le ku tikiseleni mhaka ku ri ku na ku languta ku ri munhu loyi a nga voniwa nandzu i na remorse ku fika kwini kumbe i ti kombisa ku fika kwini ku yena wa amukela ku i voniwe nandzu loko i nga amukeli swi ndla ku ri swi pfala nyangwa wa ku yini wa ku xigwebo xi ehla xi va ehansi xi va hi ndlela leya ku ri i titwa i nga ku ri le handle se i timhaka leti a ti fikaka la ku i ta pruveriwa point ya ku ri a wo tiva kumbe a wu na vutivi kumbe leswi swi ndlaku i ta komba ku i fanele i swi tshika i nga swi endli hi mhaka ku ri loko ku ri malembe wa tetani i munhu loyi a nga ka public i munhu loyi society nga n'wi languta i munhu loyi vana va nga ku dyondzeni so hi xinawu hi ri yini hi ri loko munhu van'wani va languta ka wena va dyondza hi wena se na hina hi fanele hi tlhelo ra xinawu hi va dyondzisa nawu hi wena so i nyangwa lowu va nga ku pfaleni swinene kumbe malembe loko a va ri wan'wana kumbe va advise kahle a fanele va nga yimi na le ka public va vulavula hi leswi va swi vulaka ta jika hi vona mindzu kumbe swi ta endla ku swi va tikisela kambe n'watipolitiki ani van'watipolitiki va tani va tipolitiki va tano se hi yo problem ya ku ri kutani bya vona na nawu a swi hlangani va tipolitiki lava va fanele va rhangela mahlweni va kombisa ku ri nawu wu hloniphiwa ku fika kwihi va nga kombisi ku tsan'wa nawu hi ndlela leya ku rhuketela na magistrate munhu loyi va nga ta tlhela va tlhelela ka yena va ku ri ni byeli ku ri ni ndza tshama khotsweni kumbe se va tipolitiki va ta dyondzisa matikhomelo lamanene ya xipolitiki ku ri ka nawu politiki a yi fanele ku nghena ka nawu i nga tirhisi xipolitiki landzelerisa nawu ta swi va ku ri na leswi swi vuriwaka 3 spheres of government aka mfumo wa hina eGospet ene ni ti-spheres leti nharhu letiwani ti vuriwa ku fanele ti va independent ene ti hloniphana se loko ri i tirhisa politiki i nga hloniphi judiciary then i ta va example ya ku dyondzisa ku yini judiciary fanele hloniphiwa nakona a ni mirila hi minkarhi hinkwayo ku xindzhuti xa nawu se va tipolitiki va xi onhaka i va tipolitiki va nga ta xi tisa kumbe judiciary yi ta meka sure ku ri xindzhuti xa nawu xa hloniphiwa hi munhu un'wana na un'wana hambi a ri n'watipolitiki ku fika kwini hambi a kuli ku fika kwihi ka politiki se swi karhata kwalano president ku ri ku ta pruvelaniwa lawanene swi nge tsakisi swi to nimeka ku ri swi personal kasi ko va ku rixaka leri ha taka ri fanele ri dyondza ku hlonipha nawu na xindzhuti xa nawu xi ta tshama xi ri kona ni mi twela advocate khetseli nkarhi wun'wana ku dya ku engeta inkomu advocate Ntsako Terence Baloyi lava hi bula na vona mingiselo Umnganana Lona FM mi swi twile ku ve ri swi endlise ku yini n'wina mi nga ka tindhawu leti network yi nga khomiku ne hina va ikhasa namuntlha la va ta kwala mara tata va hi byela ku ntirho wa vo yini hikokwalaho ka yini network yi nga khomi kwala ka n'wena loko yi nga khomi mi fanele mi endlisa ku yini vona vutihlamuleri bya vo hi byihi kambe sweswo loko hi vuya mahungweni ya misava kumbe nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi sweswiwani a hi hlanganeni na sesi Hakelo Baloyi va suka ka ndhawu leya nhluvukiso wa vaaki lava va lavaka ku hi nyika xifaniso xa ku ka mhangu leyi nga hi humelela ka ndhawu liya ya le Tiyani hi mhaka ya nghozi liya va le ku pfuneni njhani vaaki na koho hi tlhelo ra swa miehleketo loko va hlangana na xiyimo xo tika hi ndlela leyi sesi Hakelo nhlekani aye khala mi pfukile sesi hi pfukile hi ngo vona hi pfukile a khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina ka vhiki ra n'wina leri ri nga na vuyimayima swinene xivutiso lexi hi taka ka xoho ka ndhawu leya n'wehe i ku tanihi ndzawulo loko ku humelele nghozi ya mahlomulambilu hi ndlela leyi mi le ku hoxeni njhani xandla ya khalanga hungu ya nghozi leyi hi twini tanihi ndzawulo ya DSD ya Department ya Social Development hi tsutsumerihle ya pfuna mindyangu
ntirho wa hina as ma-social worker a ni leswi nga humelela i trauma. So ti-services ta hina i ku nyika vukorhokeri bya trauma na debriefing kumbe ni ku debriefing and counseling ya trauma. Se swi nga leswi sweswiwani mi fika kwihi ka vanhu lavaya? Mi le ku va nyikeni vukorhokeri bya muxaka wolowo? Loko ku ri ka mi le ku va nyikeni ku laveka yini ku mi kota ku va nyika? Sweswiwani ni vulavulaka na n'wina Khalanga, ku na ntlawa wa ma-social worker lava va nga kwale ka mindyangu leyi nga humeleriwa hi khombo. Na tolo ku yiwini swi ta va swi kha swi tikomba ku swi ya kwini. A ni hi nge vuli ku because a hi leswiya swa ku i one size fits all, swi ta ya hi report ya vona ka ti-assessment leti va nga ta va ti-outcomes ta ti-assessment ta vona ku va kume yini, kumbe ku nga va kwalaha ka ndyangu wo karhi ku ri na membara ya ndyangu leyi yi nidaka attention maybe ya special, kumbe ku yi lava vukorhokeri byin'wani byo hundza lebyiya ma-social worker ma nga yisa kona. Ku nga va ku nga ri vukorhokeri bya department ya hina ya social development kumbe ku ri ya bya le xibedhlele, so va kota ku va rifera. Mara ni vulavulaka sweswi ku yiwini na tolo ku yiwini. Ku na timhaka leti ti hindzaku swa miehleketo, ku na i vutihlamuleri bya vamani ku vona ku la a hi nge kumbexani a mutini wun'wana loko mi fika mi kuma ku yo va nge swi koti no sungula ku veka murhandziwa wa vona a ndlwini ya ku hetelela, a va na nchumu. Swi swa muxaka wolowo ku ndleka yini? I vamani va swi hlanganisaka kumbe va swi coordinataka, kumbe n'wina tanihi ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki a mi ngheni kwala n'wina mo fika mi ku mi vulavula na vona hi tlhelo rere ra swa miehleketo? Ka social development kumbe ka ndzawulo ya hina social development hi na yona program ya social relief of distress, SRD, la ku nga na swa ti-food parcels. So swi ya hi ku ndyangu wolowo swi dinga ku fika kwihi. So tanihileswi ni nga vula ku na ma-social worker lama ma nga kwale, so loko va vuya va ta hi ta tshama hansi va hi nyika ti-report, then hi kota ku vona loko ku ri ku na family leyi swi dingaka ti-food parcels. La ka hina hi na hi vitana ti-food parcels, ku hi ta kota ku endla plan ya ku va puniwa. Kambe se hakela namuntlha Ravunharhu a mi se swi tiva tanihi ndzawulo hikokwalaho ka yini i mana nonokaka hi ku se va Ravunharhu mhaka leyi sungule hi Mvhulu ku va mahungwini, namuntlha ku va na Ravumbirhi tolo, namuntlha se Ravunharhu. A ku nga laveki ku se mi ka mi swi tiva ku ka Mathebula, ka Maluleke, ka swimanimani swifaniso leswi mi nga na swo hi swi ama va ku nonokeni hi ndlela yaleyo? Ku nga va ku ri ku nonoka, mara a ni nge vuli ku yo va ku nonokeni. A ni ro sungula loko mi fika twisisa ku i ndyangu lowu nga vaviseka ku fika kwihi. Nghozi leyi vulavulaka hi yona a hi leyi nga tolovela na manghenelo ya le ndyangwini a ma fani na minghenelo ya le mindyangwini yin'wana na yin'wana. Hi rhanga hi twisisa, se hi dilana na miehleketo ya vona ku sungula. Mara na tshembisa ku loko va vuya namuntlha hi tshama hansi hi ta burisana hi swona, hi vona ku ya mahlweni ku endleka yini. A mi se twa nchumu hi malunghiselo ku kumbexana ku nga va nkosi wa nhlengelo kumbe sweswo swa ku tani, a mi se swi twa tanihi nhluvukiso wa vaaki? A hi se swi twa. Hi yimele va ndyangu va ta hi nyika, va ta hi tivisa, because a hi fanelanga nakona hi va overwhelm va family. Swin'wana hi fanele hi fambisana na vona hi katsongokatsongo hi pace ya vona. Hi ku xiviko lexi ni nga le ku xi kumeni sweswi van'wani va kombisaka timhaka ta ku va le ku lavaneni na mapapila lama mo tivisa mafu ya varhandziwa va vona, ti-death certificate. Ve ri swi le ku tikeni ku tikuma swi le ku hlweleni ku ya hi laha a va byeriwe ha koho ku swi ta hatlisa, swi hatlisangi. Se hi yo mhaka ni kha ni vutisa ku swiyimo swi famba njhani. A ni n'wina ku za ni vutisa n'we hi mhaka ya ku hi n'we ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki, hi n'we mi vona ku vaaki va le miehleketweni ya kahle va ta kota ku tiyimela, se va pfuneka njhani ka swiyimo swa muxaka? Varhandziwa va vona kahle. Yes.
mina kumbe swi te kun'wana mara kumbe la mopani a hi se swi twa va na xirilo xexo ka lava a va ye tolo a va nyikanga feedback ya muxaka wolowo. A va nyikangi timhaka ta ku se swi vula ku loko sweswiwani swo tshika swi tili hi fonela mani hi landza mani hi ku hina va ta ka hina loko va ri na swiphiqo va ku va ya ka Munghana Lonene hi landza mani loko va tshika va va na swiphiqo swa muxaka lowu. Kumbe ni nga mi nyika because hina a ni ri mina ni social worker Khalanga. Yes. Ni tirha ngopfu hi therapy. Yeah. So ni nga mi nyika muvulavureri spokesperson xa department ya social development. Ni nga mi nyika tinambara ta vona ta va hi ku mhaka ku lavaya i va province va ta va kha va angarhela mopani ya hina na Vhembe. A ni ri nghozi leyi khumbe mopani na Vhembe. Yeah. A ku na xiphiqo yaleyo ta yi landza hi nga ha ri moyeni sesi wa mina kambe n'wina leswi mi tshembisaka swona i ku leswi n'weya mi korhokelaka vanhu lavaya mi le ku va korhokeleni hi swo mi tshembisaka swo ka rixaka namuntlha sesi Hakelo. Hi swona ni nga tipfinyingi Khalanga. ni mi tweni sesi wa mina khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku hengeta. No ni khenseli. Inkomo sesi Hakelo Baloyi va suka ka ndhawu leyi nhluvukiso wa vaaki va ka va vulavula hi laha va nge le ku tirheni ha koho ku pfuna mindyangu liya hi ndlela yaliya swi vula ku hi ta lava hi le ku lavana na munhu loyi a nga ta fika a ku mativa loko mi lava swi swa timhaka ta ntirho lowu khumbaka vanhu lava va nga hundza misaveni ka nghozi liya yanani ka loyi va n'wi vitana mukondleteri loko ko va ku ri na munhu yaloye swi ta olova swi leswi kumani mukondleteri loyi swi nga ta tiveka ku hi loyi a hi swona a hi tweni ku mahungu ya misava va ri yambirhi ya ta va yimise ku yini n'wina mi nga na swiphiqo swa tinetiweke hinkwako la Limpopo yingisela na ndzhaka leswi. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Loko government a va nyiki vantshwa chance loko nyikiwa vantshwa chance Khalanga ku nga va na laha hi nga yaka kona loko ha yimela hi vokokwani a ni voni laha hi nga ta ya kona. A ni va ri rihlampfu rintshwa ri tisiwa hi ra khale. Ri tiya hi ra khale mi yi veka kahle Khalanga lerintshwa hi rona ri fanele ku ri tisa leri ra khale se munhu wa khale na hina ha swi vona hi vokokwani nga endla xilo na vona that's why va ku loko munhu a kha kula Khalanga swin'wana swi tlhelela vuhlangini. Se i mani kasi kokwani kambe hi loko munhu a ri na malembe mangani. That's why va ku na le mintirhweni Khalanga hi tirha hi fika ka 60 hi kota ku ya pensionini va ta hi khensa swi vula ku ta ku munhu waloye se i kurile. Mi vula ku swa vakokwani kambe leswiya swo a mi tivisa ntekani ya kaya a ri kaya. Hi leswi swo mi kuma ku na kokwani ve le ku xanisekeni va byela hi xibedhlele va ku a ni xibedhlele va nga ta ni hetisa swi vula ku se va pfumerini ku mina swa mina swi herile. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Hi laha hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM na ku Afrika wa vulavula hi ku haxela wona Twix suka studio 2 hi le Polokwane hi lava ku bula na tatana Kingsley Mukumani. Hey, la bula na bona va suka ka Ikhasa. Hi ravu a ku ri ravungani loko hi vulavula na va Greater Giyani a ku ri ravuntlhanu hi vulavula na va Greater Giyani ravuntlhanu va ri ndhawini yin'wani loko va ku hi le ka Khashani ku ri hava na vukorhokeri bya vuhlanganisi network se lava ta twa ku va nga hi pfuna njhani lava va Ikhasa eka xiyimo xa muxaka lowu mi ta tsundzuka ku hi tshame hi bula na va commissioner va Ikhasa hi ri aka Matshila siku rin'wana va kombisa timhaka ta ku hi vo va nga na vutihlamuleri kahle yima ni nga va vulavuleli ni va amukela hi kota ku twa ku vona ve ri yini eka mhaka leyiwani but Kingsley nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene but King na khensa avuxeni to your listeners as well. A khensa swinene kumbexana hi sunguleni masunguleni but Kingsley Ikhasa let me first apologize to the listeners. Still work under constructions. I'm still learning Xitsonga. Xitsonga, yes. Yeah. So maybe in 5 years' time, I'll be much better. 5 years? We don't have 5 years. Make it a year or even some months. Okay. Yeah. All right. In brief, I'm just gonna tell you about who we are, what we do, and how we can best assist our consumers out there. Yeah. Ikhasa
in short, it stands for Independent Communications Authority of South Africa, well known as ICASA. We are entity under the National Department of Communications and Digital Technologies. So we are the regulator. In other words, we regulate in the interest of the public. We are the only regulator in South Africa, and there are 3 sectors that we regulate, which is telecommunication sector, broadcasting sector, and also postal sector. So under telecom sector, you have the likes of Vodacom, MTN, and Telkom, and the others. Under broadcasting, that's where you have SABC radio and TVs, whether it's commercial or community ones. And then under postal, you have your postal offices and also the courier companies. That's what we regulate. Okay. So all we do, our mandate is to regulate in the interest of the public, and also to ensure that they receive a good quality services from the operators, those who operate within these 3 sectors that I just mentioned now. So maybe let's expand on that one of regulate in the interest of the public. What exactly do you mean, and how is it done? So our mandate really is to protect the consumers against poor quality services. So when we say we regulate in the interest of the public, ICASA's mandate is to issue the license. So in other words, one cannot operate under those sectors without a license. We first give you a license to operate, and just like any other license, there are terms and conditions aligned to our frameworks in terms of the space that we operate in. So our interest is on the consumers. We look after them in terms of where they have the problems of the quality of services from the operators or postal service providers. That's where we come in there. So in other words, like any other industry, nothing is perfect. So there will be issues. That's why we are here as the regulator to say, are you offering the services that you said you're going to offer to the consumers out there? So what we do the monitoring. I'm trying to answer the question where you say, how do we then, the issue of public interest? Yeah. We do the monitoring to see that indeed the services are being rendered accordingly out there. So we have reactive and also proactive. Proactive is when we go out there, for example, when we do the consumer awareness projects and education and so forth. For example, last 2 days, we were at Mamaila Mall. We're also at Shikumba Shopping Center. Yes. That's where we educate our people about what we do, how best we can assist them when they have a problem. So, how do you go to those 2 places and I'm not aware? What happened? I thought the message came through. No. Because when you went to Shikumba, for example, were you with the bus, our bus at Shikumba? No. There was no bus. It was only community radio station there. Yes, but why do you go there without the big footprint there? I thought they invited you, but we are still running them. We'll just send the invite straight to you. Since we are here. No, you don't send invite. You buy a time. We go. That's the thing. Why don't you buy a time? Because surely in that area now, as we speak, I say without fear of any contradiction, they are listening to Mungana Lonen. Okay. Even those that you were with there, they were listen. not being listened to. They were listening to us now. Yes. So my question is, why do you not get to see we purchase airtime and Mungana Lonen goes there, inform the public at large, the larger public? Yeah, let's park it there. The next time we'll do it. We'll do it right. Okay, it's fine. But what I want to add on is that when the consumers experience problems out there under these sectors, we do have established process or procedure that they must follow in order for their problems to be resolved. Okay. And here I'm talking about the problems within the telecom sector. For example, one of the reasons why I'm here is because of the issue of the network coverage. Yes. So I'm just gonna briefly tell you about the process. Maybe before we even go to the process, I would want you to talk to
how we are as Limpopo in terms of the coverage from your vantage point as ICASA? Or what are you finding? What do you know from Limpopo, from Mosina to Groblersdal to Matiani to Hammanskraal as Limpopo? How are we doing in terms of that? Let me give you some second and go to a commercial break, and we'll start after that. Mingseram gara lona na family comedy man na nse rande ngov na mina leswi swi ndlaku swa xinghezi emhaka ku but Kingsley very Xitsonga xa ha ri ka construction se yo mhaka nkulu la ani ma vutisa ku tanihi ICASA va mintirho wa vona hi wihi va kombiseli timhaka ta ku vona va kha va languta kumbe ku lawula kumbe matirhelo mahaxelo kumbe timhaka ta vuhlanganisi hi ndlela yaleyo se va nge ri namuntlha tanihi sweswi va nga kwala hi va rambe hi timhaka ta vuhlanganisi se lava ku tatwa ka voku tanihi ICASA va ri yini loko ku ri hava vuhlanganisi ka tindhawu to karhi se hi yo mhaka ni va vutise xivutiso ku ni nyikeni xifaniso xa ku n'we tanihi ICASA mi le ku voneni ka yini hi tlhelo ra vuhlanganisi hi ku karhi na tindhawu leti ku nga hava network se hi lava tatwa ku vo va tiva yini hi nga se twa ku loko ku ri na swiphiqo hi sungula kwihi endzhaku ka leswi. xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. So Mingseram gara lona FM teri na na bona Boutique Kingsley la kusuka ka ICASA lava hi ngele ku boleni na bona ku va hi nyika timhaka ta vuhlanganisi. Boutique Kingsley a hi vulavuleni timhaka ta leswi n'wi tivaka swona hi tlhelo ra network coverage a Limpopo. How are we? You see, if you look 30 years back, I'll say the network has improved quite a lot. Now, just like any population, we are growing. And as we grow as population, what happens? The issue of the capacity becomes an issue. That is why Limpopo, for example, most of our areas are very rural and there is no network out there. So that's why it is important for us to be aware of those particular areas, and also for network operators like Vodacom, Telkom, and MTN to be aware of those areas. I'm just making an example, and Cell C, and Rain and the others. Yeah. Okay, so that we are aware of those areas, then we take necessary steps to ensure that at least there is a network coverage out there. So currently it has improved. Even myself, where I come from, there was no network. But today, when I go now there, it makes sense. It makes sense why there is network where you things are changing. Is it because things are changing, or is it because you are the manager of ICASA? No, it happened before I even joined the ICASA. Oh, okay. Yeah, okay. So just to... And if you're saying it's improving, it improved from where to where? I don't have the exact in terms of percentage, but remember, now, Vodacom can say to us to say, in terms of the province of Limpopo, 95% coverage is there, all right? But as ICASA, as members of communities, we are there. We know there is no network. So that's why it's very important to bring the matters forward so that we can work on those particular issues. Yes. Se ni byele loko hi kha hi languta ka timhaka ta ne ku languteni sweswiwani ku ku na tindhawu leti network swa tiveka to khomi we don't have network coverage like the example I gave you Matiani, Kashani, and where do they start so that they can have this network? Yeah, good question. Before even I answer that question, I can tell you now currently we have about 18 cases that we are working on the issue of network coverage. And in areas in particular or areas of your interest, there are about 3 of them, which include the areas like Mahinga village, Yuagasa, Mapope, Josepha, or Madiani. Yeah. There we go. Yeah. So the process is here. We prefer a community or member or representative, if possible, to engage the network operators to say, we at this particular village, we don't have network coverage. Can you kindly assist? Once they lodge the complaint with the operator, they must ask for the so-called reference number for record purpose, for reference purpose, for future.
why would they go to a network provider? I'm looking at a situation where there are a variety of them. Why would I choose one over the other? You don't have to choose one. You can go to all of them. I said if possible. However, where it's not possible, you are welcome to come to us as ICASA. There are various forms whereby you will be able to lodge a complaint to outline the necessary information. Then we can take it from there. But if I go back, once you lodge it with the network operators yourself, you allow them at least 14 working days to assess and respond to you. So if you are not happy with their response, then you come to ICASA of that particular reference number. You give us another 14 working days. Then we work on that with the operators to see how best can we assist in terms of resolving the situation. So the turnaround time is likely to be around 28 days. More or less, yes. Okay. As a regulator, the license the network the network what are the terms and conditions for the license for the network operators? Yes. Remember, the network operators, they are businesses. They are running business actually. So what's happening is ICASA, remember, we manage the issue of spectrum. So when we issue these licenses, they buy the spectrum, right? Now they take that, they establish the networks in around the province. So fortunately, unfortunately, there might be areas where there is no reach. Now where there is no reach, that's where people must talk so that they can address that. Sometimes it doesn't need a lot of effort. Sometimes it will need maybe adjustment, optimizations of things there and there. So, but there will be areas where, of course, if there will be a need for a major setup of network infrastructure. Those are the long-term solutions. Yes, but we give them and then they apply across the province. So you don't say when you give, say, network PET and say PET, because you are applying for a license in Limpopo, you must see to it, you cover the whole Limpopo. You don't do that. No, not really, but the expectation is that they should cover the whole of Limpopo. And also there is a requirement that they must focus on the underserved areas like your rural areas and so forth. That's where our focus is in most cases. Hence we take these issues of consumer complaints very serious. When they come, normally they come from those rural areas. That's why we attend to them so seriously, so that they are not compromised in terms of the issue of being digitally included. Imani ya mavengele loko se ni vuya commercial break, I'll come back. Loko ni vuya ndava mi ane mi kombile ku bangatisa complain hi ndlela lena li swi ndluwa kwi banga kota ku swinda online kumbe va ta kunena ti-officini ta ICASA a Polokwane ke kambe loko hi vuya mavengeleni mo ni khomela tani hi ta vuya yisa amahlweni i sweswo mi ngisera Munghana Lonene FM beri mi nga kota ku va mi nga ematshan'wini ya ku va mi rila hi timhaka ta vuhlanganisi kwala ka tindhawu teti mi va ku mi ri ka tona mi nga swi kota ku va mi tisa xivilelo ka voho tanihi ICASA mi kota ku mi nga ha rili hi network mi nga ha rili ku na vanhu vo tala va rilaka swa tiveka ku ka Siyandhani ku na network kumbe swa tiveka ku kwihi ku ha network kambe hi leyi ndlela se yi va ni hi twa ku loko mi fane mi tisa xivilelo xa n'wina mi fambisa ku yini andaka leswi xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula.
swatsomingisa Munghana Lonene FM kulo sala timinete nkombo ntsena ku nga se ba awara ya mbirhi mahungu ya misava na kusuka kwalano hi laha hi nga ta va hi kha hi kota ku va hi ya ka nongonoko dzumba na mina na Ike Ngoveni hi ndlela leyi chava ku vula vito ra mutisi wa mahungu ku va cinca kwala na kwala boti Kingsley Mukomane va suka aka Ikhasa ivo ngele ku boleni na vona kahle ka siku ku nga se ba awara ya mbirhi mahungu ya misava na kusuka kwalano hi laha hi nga ta va hi kha hi kota ku va hi ya ka nongonoko dzumba na mina na Ike Ngoveni hi ndlela leyi chava ku vula vito ra mutisi wa mahungu ku va cinca kwala na kwala boti Kingsley Mukomane va suka aka Ikhasa ivo ngele ku boleni na vona kahle ka siku na mutata ni murhangeri wa Ikhasa Limpopo leswiwani i mhaka ya ku va hi ringeta ku mi lemukisa tanihi rixaka ku mi nga ha rili loko mi hlangana na hina na swi tiva ku loko mi hlangana hambi ku na vanhu vanharhu lava ni swi tivaka ku loko mo hlangana na vona ma va byela ku na xiphiqo xa network mi ta byela Khalanga mi ta byela Rose mi ta byela Ruth a ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini kambe ma hi byela se hi lava ku ta ku sweswiwani mi vheta mi swi tiva ku mi fanele mi endla yini hi ndlela leyi kwele ka avuhehli ma swi vona se veri mi va twile se but Kings la hi fambeni mi teri vaaki va nga tisa a complaint va yi tisisa ku yini online physical mi ndlisa ku yini? Okay. There are various ways of lodging a complaint with ICASA. Firstly, you can do it via email, which is quicker, consumer@icasa.org.za, or you can go to our website, www.icasa.org.za, and very important, you can walk in any of ICASA offices. Our office here in Limpopo, we are at the 14 Limassol Street in Bendo. That's where we are. You can walk in there. We'll be able to assist you. And as we do this consumer awareness education programs, people can come there and also lodge the complaint there. So it's very important, that one as well. And also telephone, you can phone us. The number that I have here is 012 568 3000. Why 012 when Limpopo 012 568 3000? We have a unit that deals with the complaints, all the complaints of ICASA. That's where there is a central place where they go in there. Oh, okay. However, we do have numbers for our Limpopo office where they can reach us out as well. Which is? Currently, I don't have the numbers because they are new, brand new actually. We started to have them, I think, on last week Friday. So we are still testing them. It's okay. 015 numbers. Oh, okay. So in the past it was 012, but now we moved to 015. So once everything confirmed, I'll send them through, then you can share with the listeners. Okay. No, you cannot. That, which is why I was saying Tatana Kingsley Kuri. Mfana mi nave mi stivisa ka Munghana Lonene. Umanze mi stivisa ka Munghana Lonene rixaka ri ta swi tiva. No, noted. I'll take the details and then we'll get more information. Yes. What you are saying is very important, and I agree with you. You have a far reach. Yeah. So swivula ku loko swa hakeriwa, do they pay for these complaints? No, or for these services? It's free. This is for their service. We regard them as the most important people in as far as our work is concerned, the consumers. Okay. So it's free. So we still have those who say they don't have network. You said they should follow this route. Say, for example, we also have a problem as a radio station. They can't reach us. They follow the same procedure of complaint. Because let's say, for example, they are unable to get Munghana Lonene in a certain area. Okay. Yeah. Do they complain via you or via us? So, like I said earlier, preferably they can start with you so that you are aware as well that you don't have coverage there. Then you can maybe work it out. But if they are not happy with you, they can come straight to us. Then as you are our licensee, we'll work with you to see what is the problem. Why are you not reaching out on those people? Then we find the solution in the interest of our people. You can see.
khensa mina ku khensini swinene loko nkarhi lowu taka loko mi ta na va se mi vulavula Xitsonga vonani pulani ku mi ta ndlisa ku yini kambe ni lava se mi kha mi vulavula Xitsonga ntsena ani na n'wina mavilela loko hina tanihi Munghana Lonene hi ngete hina license ya ku haxa hi Xitsonga hi haxa hi Xinghezi mavilela n'wina tanihi khasa a so yeah, but I declare, so you must translate everything. And I'm going to listen to you to make sure that you translate well. This time I'll hear you. If you say wrong things, I'm going to stop them. Thank you so much. I can. So mix from Munghana Lonene FM. In terms of imizamini, lavi vanhu va rila hi swiphiqo swa ku hava vuhlanganisi laha mi nga kona. Hi lava va tirhanaka na swona ma va fonela 012-568-3000 mahala ma swi vonini ma va fonela ma byela ku hina xiphiqo lexi laha hi nga kona network ya hina a yi khomi kambe ve ri na ti-network ti nga kona mi nga ringeta a ni na n'wina kwala mugangeni swa tiveka swi dumile i twa van'wana va kha ku hey hina hi tirhisa network leyi a ni nga vuli mavito me hi tirhisa network leyi a yi khomi ku khoma leyi maya mi ya byelela van'wan'wana phela n'wina mi khomi hala hi tirhisa leyi ntsena hi mhaka ya ku ve le bindwini na ku va tata va ku heyi na swi lava hi kuma tikhasimende hala swi vula ku hi ndhawini a yi khomi na ya hina sweswo ivi mi kuma vuhlanganisi hi ndlela leyo ivi hi tshikana ku yiva hikuva van'wana ve ku yiveni loko va tisa switirhisiwa ku hi ta kota ku tirha van'wana va ya ti-battery van'wana va ya tintambu van'wana va endla mapoto van'wana va sweswo hinkwaswo a hi swi tshikeni swi ta endla leswaku hi kota mina ni swi kota kusuka Polokwane ni ta Giyani ni vulavula hi foni riqingho ri nga tsemi ka masiku lama swa ha koteki mi yive a hi gimeteni kwala ncindana a hi gimeteni nongonoko Afrika wa vulavula u ta wa ri kona kambe mundzuku kwala ka Munghana Lonene FM a humelerisiwe hi ncindani Eric Mavasa mina ni Khalanga Pat Mathebula vana na Nhlekani Lonene mahungu ya misava hi lawa ya landzela ni hleketa ka ha ri mixo Justice Mashini loko nga ri yena mi ta ni khomela kambe ke kusuka kwalano hi laha se mi nga ta ya mi ya tiphina hi nongonoko Dzumba na mina mana Nhlekani Lonene ni tata eka Malamulele eka mina ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela